جناوندان و چتی وی شف باش بینرین ما بگرنگترین و چین کد ناوا روژه ده قومی نده بولتنا داویا شویت جوارا پیشکش بکن. دیسا زیده 10 درونان ایریشی هولر و سورانه باشور کردستانی هات کرن. او ایریش جعالی بالافرین هف پیمانان و سیستما پاراستنا عزمانی و هاتن تک برن. ایریشین بدرونان لباشور کردستان دوه بشف دمجمیر 11 و نیو جنوب دست پیکرن. هجمارا درونان گوش 10,000 زیاده تر بو. جارا یکم ده دریه سینور ای حاجی عمران اید نابرا روجهلات و باشور کردستان ده هات بیهستن. هنجوان درونان بر به هولیره و یندینجی بر به گلیه آلان ایل سورانه و هاتن شاندن. ایریشن هولیره گوش ده درونا پیک ده هاتن لنیزی که بارگهین لشگریین هف پیمانه لبال فرگه هولیره هاتن کرن. لیبره درون بی گزراره بدن جهلا سیستما پارستنا ازمانی و هاتن تقاندن. جعالی دن و کومله زحمت کشین کردستانی راگهاند. گو بارگه هاوان جعالی درونان و هاتیه آرمانچ کرن. اندام سرکردایتیا پارتیا کومله زحمت کشین کردستانی امجد پناهی گو 5 درون دمجمیر 12 شویده ایریشی بارگه هاوان آلگلی آلان کرن. پناهی دازانین گو درونین دنجیج هلا درونان و هاتن خستن لیبله درونگل بارگه هاوان کد هر وها دیار کر گوش بلی زیانا مادیال بارگه هاوان تزیانین جانی چه نبونه. دزگاه اسایشی هرما کردستانی آل سلیمانی جی آمارا ایریشین بدرونان ای 24 دمجمیرین بوری بلاف کر لگوری آماره کویه و شار باجیر به 6 درونان هاتنه آرمانچ کرن. داخویانی ده دیار کرن گو دوهد ناورا دمجمیر شفده به 5 درونان ایریشی باجار کویه و در دوراوی هاتیه کرن. دزگاه داویه ده تکس کر گو زرار چه نبویه. دولتا ایرانیش دسپیکا شر خویر دجی اسرائیل و امریکای و بزیده نوتو 5 درون و موشکان بارگهین کومله کرنه آرمانج. اج دسپیکا شر امریکا و اسرائیلی لدجی ایرانی و ید 28 سباته ده لسر باشور کردستانی بزیده نوتو 40 درون و موشک ایریش هاتنه کرن. سروک وزیر عراق علی زیدی لسر و خوندنا سروکومار رجب طایب اردوغان جبو سردانه که فرمی چو انقره و هفدیتن پیکانی. اردوغان و علی زیدی به مراسم که پیمان انرژی آو و گوهستن و فیربون امضا کرن. سروک وزیر عراق علی زیدی جبو تکلین دیپلماتیک ترکیه سروک وزیر عراق علی زیدی جبو تکلین دیپلماتیک چو ترکیه علی زیدی لبلا فرگه جعالی وزیر بازرگانی عمر بولات و هات پیشوازی کرن. سروکومار اردوغان جیل کوشکا سروکوماریه سروک وزیر علی زیدی پیشوازی کرد. سروک وزیر عراق علی زیدی و سروکومار ترکیه رجب طایب اردوغان به مراسم که لسرگلک مجارین آبوری لحف کرن و پیمان امضا کرن. هات راگهاندن کو سروک وزیر عراقی و سروکومار ترکیه رجب طایب اردوغان پیمانا انرژی آف و گوهستن و فیربونی امضا کرن. نویسگاه راگهاندنه یا سروک وزیر عراقی راگهاند کو زیدی و اردوغان سپانسریا مراسم امضا کرن و پیمان پیکات لگوری نویسگاه هر دو آلیان پیمان انرژی و گوهستن فیربون و آو امضا کرن. ده مراسم امضا کرنه ده بالکشترین هرگلی درکت هوله علی زیدی به پینوس چوبو جوینه به علی زیدی را پینوس تنبو به اشارتان زیدی پینوس خواست. پشتیوش علی زیدی را پینوس آنین و پیمان امضا کرد. هنرمند مهدی توکلی و مالباتا ویج آلی سوپار پازدارین ایرانی و هاتن کشتن. تماشاوان اجال سر و بویرا به ایش هف پیمانی هزین سیاسی روجلات کردستانی به پیام که نویسکی کشتنا هنرمند و چالاکوان روجلات کردستانی مهدی توکلی و مالباتا ویج آلی کمار اسلامی ایرانی و شرمزار کرد.
هفپیمانا هێزên siyasiya Rojhilatê Kurdistanê têkildarê kuştina hunermendê Kurd Mehdî Tewekkulî û malbata wî peyameke nivîskî belav kir. Di peymanê de hat gotin got roja şemiyê 27 tîrmeha 2026 li ser rêya Banewmerî Wanê ji ber guleyên rasterast ji aliyê Supaya Pasedaran a Dewleta Îranê ve çalakvan û hunermendê welatparêz ê ji bajarê Sineyê Rojhilatê Kurdistanê Mehdî Tewekkulî û dayîka wî Meryem Aslanî hatin kuştin. Di berdewamiya daxuyaniya hevpeymana hêzên siyasî de ev hat gotin. Qetilkirina çalakvanên sivîl ê komelegehên Kurdistanê di demeke rejîm, piştî şoreşa jin jiyana azadî, serhildana 2025 û şerê 12 û 39 rojan ketiye nava krîzên navxwe û derve. Dixwaze bi van kiryaran dermirovî xweşkirîsan dûr bigire. Bi tirs û qetilkirinê dixwaze civakê bêdeng bike. Bênavber sûcên bi darvekirin, destdirêjî, belavkirina tirs û kuştina civakê dike. Rojhilatê Kurdistanê di nava 48 salên borî de tim bûye qada xweragerî û berxwedanê li dijî dîktatoriya Komara İslamî ya Îranê. Birêbazên cûrbecûr hewl dide neteweyekê qir bike. Di dawiyê de hevpeymana hêzên siyasî ya Rojhilatê Kurdistanê sersaxiyê ji bo malbat, kesûkar û welatparêzan xwest. Her wiha bang li hemû çalakvanên civaka sivîl ên Kurdistan û Îranê kir, gul dijî kiryarên terorîstî xwedî helwest bin. Mehdî Tewekkulî got sala 1368 de hatiye dinyayê. Mamosteyê wênegeriyê, rêveberê grupa hunerî ya Çav û rêveberê çand û festîvalên hunerî bû. Berê jî çend caran ji aliyê dezgeha îtîlata Sineyê ve bi tuhmeta siyasî hatibû girtin û cezakirin. Li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê rojane kestên darvekirin. Kampanyaya sêşema nan ji darvekirinan re di hefteya 131 de daxuyaniyek da û diyar kir ku di sala 2026 de 303 kes hatine bi darvekirin. Her wiha kampanyayê destnîşan kir ku hikûmeta velayet fakih her roj darvekirina welatiyan didomîne. Ji serê salê ve li Îran û Rojhilatê Kurdistanê 303 kes hatine darvekirin. Kampanyaya sêşemana ji darvekirinê re gul 59 girtîgehên Îranê hatiye destpêkirin di hefteya 131 de daxuyaniyek da. Endamê kampanyayê di daxuyaniyê de ragihand. Goj destpêka sala 2026 û vir ve asta darvekirinê ketî rewşeke krîtîk de. Kampanyaya sêşemana ji darvekirinê re di destpêka daxuyaniya xwe de her du girtiyên siyasî Behrûz Ehsanî û Mehdî Hesenî got endamê kampanyayê ne bi bîr anîn. Di derbarê her du girtiyên siyasî Behrûz Ehsenî û Mehdî Hesenî de ev peyam dan. Di 20 tîrmeha 2026 de ev her du girtiyên siyasî piştî lêdanan ji bo darvekirinê birin beşa girtiyên siyasî ya girtîgeha Qizilhesarê. Hikûmeta fakihiyên nerazîbûnên xwe li dijî darvekirinan paşguh dike û her roj darvekirin û kuştina welatiyan didomîne. Girtiyê siyasî Mehdî Hesenî bêyî mafê darzandineka adil hat darvekirin. Kampanyayê destnîşan kir ku hejmara kesên ji destpêka sala 2026 û vir ve hatine darvekirin gihiştiye 303 kesan. Her wiha bi bîrxizgoyekîtiya Ewropayê cezayên nehiqûqî da pêş dadwerê din û navê gelek kesan di daxuyaniya xwe de bi bîr anîn. Gereva 1500 girtiyên li beşa duyemîn a girtîgeha Qizilhesarê got di hefteyê didome. Heta niha berpirsên girtîgehê û rayadarên din bersiv nedane. Kampanyaya sêşemana ji darvekirinê re bang li kesê xwedî wijdan û civaka neteweyî kir. Goj bo bibin dengê van girtiyan û hemû kesên cezayê darvekirinê li wan hatiye birîn destwerdan bikin. İnsiyatîfa ji bo Roboskî Edalet di meha 175 de li cadeya Sekaryayê Enqerê ji bo bibîranîna komkujiya Roboskiyê daxuyanî da. Her meh di roja 28 de ji bo kujerên komkujiya Roboskiyê bêdîtin û kesên sûç kirine bên darzandin ev daxuyanî tê dayîn. Rêveberê Komeleya Mafê Mirovan a Şaxê Enqerê Atîla Derim destnîşan kir ku sûcdarên vê komkujiyê diyar in. Lê tevî wê jî nayên cezakirin.
İnisiyatîva ji bo robozkê adalet ya Komaleya Mafê Mirovan Aşaxa Enqerê di meha 175 de li cadeya Sakarya Enqerê ji bo bîbiranîna qetiyama robozkê daxuyaniya çepemeniyê da. Di 28 berfembara 2011 de li gundê robozkê qelebana Şirnexê ji ber bombardmana balafirên şer zarok jî têde 34 kesan jiyana xwe ji dest dabûn. İnisiyatîva ji bo robozkê adalet ji bo komkujiya robozkê nê ji bîrkirin û ji bo adalet bi cih were bi gotinên kujer bên dîtin û tuca robozkê carek din nebe kom bûn. Her meh di roja 28 de ji bo kujerên komkujiyê bên dîtin û kesên sûçkirina bên darizandin û dawî êdî rewşa ve sizanekirinê were daxuyanî dide. Atîla Derîm yek ji awakarên înisiyatîvê ye û di rêveberiya Komaleya Mafê Mirovan Aşaxa Enqerê de cî digire li ser bi bîranîna giringiya robozkê wiha axivî. Bizim için tabii ki önemli. Ji bo me helbet giring e. Ji ber ku hêj nehatiye ronîkirin. Bi rastî yên kirine diyar e. Her tişt diyar e. Lêbelê eşkere nehatiye ronîkirin. Kes nehatiye girtin û kes nehatiye darizandin. Ev tişt mînakeke mezin e ku em ji bo rewşa sizanekirî nîşan bidin. Ji bo ku rewşa sizanekirî ji holê rabe, divê komkujiya robozkiyê bi her alî ve bêronîkirin. Ji bo vê tekes divê ev mijar bêçareserkirin. Ji ber ku niha li Tirkiye rewşa sizanekirinê yên ku edalet dixwaze, mafê xwe dixwaze weke şûr li ser wan kesan tê hejandin. Herkesin başında salınan bir demokrasi kılıcı. Bunun dışında Komaleya Mafê Mirovan Aşaxa Enqerê ev 175 caranin çalakiya xwe li dar dixin. Tekez dikin ku ew ê her meh bi riya çalakiyan bi birbînin da ku robozkê ney ji bîr kirin. Gunulgun, Nûçe TV, Enqere. Di ser kumkujiya geliyê Safo an kumkujiya 33 guleyan re 8 û 3 sal derbas bû. Malbatên ku di vê kumkujiyê de xizmên xewinda kirine, careke din daxwaza edaletê dubare kirin. Di 29 tîr meha 1943 de li geliyê Safoyê navçeya Qelqeliya Wanê 33 gundî bi gulebarankirinê hatibûn kuştin. Ev bûyer di dîrokê de wekî komkujiya 33 guleyan cihê xwe girt. Cüzeyrî Ozkaplan ê ku di vê komkujiyê de 16 xizmên xwe windakirine diyar kir ku qurbanî bêyî darizandinê hatine kuştin. یه مایی مثلا دو حبه همه آپی ما بخواه برای باوی ما تیدن اوی ده کراپی یونه اقربای یونه همون یعنی بی دادگه بی محکمه با آوای امدبین یارگسز اینفاس دهات وی وات هی یعنی ما باوی وکش کنگل سر خوراک نمی وش بکش Ozkaplan da zanîn ku cihê cenazeyan bi salan neha zanîn. او وسابو تا ایاده اعتبار دا هگه قاتل کی او انسانانا جی مظلوم بود او انسانانا سوجه وانتنه بو خطای وانتنه بو وطنداشی تا بو مادم تدگو ودگو هم یکن حتی ای روژی جیه هستی وانا بیله هم نزانن مزلی وانتنه Herwiha wî got ku piştî erkdarkirina qeyûm, planên ji bo avakirina cihê bîranînê li geliyê Safoyê nehatin pêkanîn. İnşallah ev jî rojekê kende azad be. Bi öneriya wî sîvsê dar meydaniya meykanîkî vekişanda wê derê wê duvar bi heta kişandinê em bêjin her eyda her eva millet were biçiya wê derê en azında fatihekî bixanda wê derê xelkê bizaniya mezelkî wan wê derê heye ev jî neyiştin qayûm hat ev jî îptal kir. Ozkaplan got ku divê dewlet bi bûyerên rabirdûyî re rûbrû bibe û ji malbatên mexdûr lêborînê bixwaze. Daxwazem ez seyrî da lêborîna dewletê li wî milletê gere lêborînê bixwaz. Wî bank li rayedaran kirin ku tedbîran bigirin da ku êrişên bi vî rengî careke din dubare nebin. Serokê giştiyê Partiya Yenî Özger Özel îro civîna girtiya koma partiya xwe li dar xist.
Parlamenterên Partiya Yenî îro di civîna Komeya Girtî de li Parlamentoya mezin a Tirkiyê hatin cemhev. Serokê Giştî yê Partiya Yenî Özgür Özel ê ku saet 11:45 de hat parlamentoyê gava diçû salona Komê bersiva pirsên rojnamegeran da. Özel da zanîn ku ew ji ber Partiya Yenî ya ku hewcedariya gel bûye ava kirine gelek bi kelecanin. Heyecanlıyız tabii. Yenilik milletimizin talebi. Yeni parti milletimizin ihtiyacıydı. Milletin Özgür Özelê ku partiya xwe wek opozisyona serekeya partiyan pênase kir got ku ew ê berpirsyariyên xwe bicih bînin. yok siyasi tarihimizde. Onun hem heyecanı hem sorumluluğu için. Civîn bi serokatiya Özgür Özel û bi not parlamenterên Partiya Yenî pêk hat. Li ser pirsa gelo dê bi serokên şarederiyan re civîn çê bibe anna bersiva dê çê bibe da. Hate parvekirin ku di civînê de wê wekîlê serokê parlamentoya mezin a Tirkiye yê Partiya Yenî rêveberê îdarî yê ku dê di dîwana serokatiya meclisê de cih bigire endamê katib û endamên desteya rêveberiya Komê bêne diyar kirin û piştre bu serokatiya parlamentoya mezin a Tirkiye bêne ragihandin. Sazî û partiyên siyasî Kurdistanê li Torontoyê neh pêşmergeyên ku di êrişa li ser baregeha Zirgwêzeya li Slêmaniyê de jiyana xwe ji dest dabû bibîranîn. Di bîranînê de êriş û polîtîkayên bidarvekirinê yên Îranê hatin şermezarkirin û banga yekîtiya neteweyî hat kirin. Nûnerên Saziyên Kurdistanî û hêzên siyasî yên Rojhilat ên ku li bajarê Toronto yê Kanadayê xebatên xwe dimeşînin derbarê êrişa li ser baregeha Zirgwêze ya Silêmaniyê daxuyanî dan û merasîma bîranînê li dar xistin. Di daxuyaniyek kevpar de êrişa li ser baregeha Zirgwêze hat şermezar kirin. Nûnerên Saziyên Kurdistanî diyar kirin ku êrişên li dijî gelê Kurd û destkeftiyên Kurdistanê tenê bi yekîtiya neteweyî û têkoşîna hevpar dikarin werin rawestandin. Beşdaran banga parastina destkeftiyên siyasî û demokratîk ên çar beşên Kurdistanê û bi taybetî Rojhilatê Kurdistanê kirin. Di axaftinên hatin kirin de balkişandin ser giringiya berxwedana jin, jiyan, azadî a ku dibin pêşengiya jinan de li Rojhilatê Kurdistanê pêşket. Hat destnîşankirin ku ev berxwedan sînorên Îranê derbas kiriye ve guheriye têkoşînek gerdûnî ya azadiya jinan û bûye yek ji dînamîkên herî girîng ên guhertina civakî. Hevserokê navenda Civaka Demokratîk a Kurd a Kanadayê Kadrî Ertuğrul diyar kir ku ew ê li dijî zilim, êriş û komkujiyên li ser gelê Kurd li ber xwe bidin û got. Bi tevgerîna ji bo yekîtî û hevgirtinê re em dikarin êrişên li ser gelê Kurd rawestînin. Êrişa li dijî her parçeyê Kurdistanê êrişa li ser gelê Kurd e. Nûnerê Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê yê Torontoyê Zekeriya Hewramî têkildarî guhertinên Rojhilata navîn axivî. Zekeriya Hewramî diyar kir ku hêzên navneteweyî hewl didin li gorî berjewendiyên xwe yên jeopolîtîk û stratejîk ji nû ve teşe bidin Rojhilata navîn. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku dewleta Îranê ji bilî ferskirina birçîbûn ixzaniyê hewl dide bi darvekirin, girtin û polîtîkayên tundîtujiyê û di civakê de atmosferek tirsê biafrîne û hahat gotin. Di vê polîtîkayên darvekirinê yên ku bi taybetî girtiyên siyasî yên Kurd, ciwanan, jinan û muxalîfan hedef digirin demildest bi dawî bibin. Ev pêkanînên ku mafê jiyanê yê gel hedef digirin nayên qebûl kirin. Çalakî bi bîranîna neh pêşmergeyên ku di êrişê de jiyana xwe ji destan û banga hevgirtinê bi dawî bû. Temaşevanê ja heta niha deriyê sînoriyê di navbera Qamişlo û Nisêbînê de nehatiye vekirin. Lê amadekarî ji bo wê têkirin û li her du aliyên sînor jî xelk daxwazê dikin ku ev derî di demeke nêz de pêvekirin. Welatiyên Qamişloyê gotin ku eger derî were vekirin, wê rewşa bazirganiyê li herêmê baş bibe, bi mercê ku gumruk nebuha be.
بشتی هلوشینا رژیما بعثی دهشت کانون 2024 ده سوریه در باسی قوناغا کنو بو بکتنا رژیما بعثی را گلک درگه سینوری کو بسالان گرتی بون هاتن وکرن دمین داوی ده آماده کارین وکرنا دریه نسیبی نتین کرن اف درگه دنابر سوریه و ترکیه ده درگه که گرینگ آب بازرگانی یا دنابر هر دو والاتان ده اف درگه وکه یک شهدامارین بازرگانی دنابر هر دو آلیان ده ها دیتن سال 2016 ترکیه دریه نسیبینیه بقامش لورال پیشیا بازرگانی و تفگر سویلان به تمامی گرد حتی نها دریه سینوریه دنابر قامش لو نسیبینیه ده نهاتیه وکرن لی آماده کاری تین کرن و لهر دو آلین سینور جی خلق داخواست دکن کو اف دری ده مکنیز ده بیوکرن مثلا دري وبي دري نفس مسيبيني وبي يه مي بري يه فيش خابور او تكابيس مال جبوك بيج او تنفس ما وحيد بون ها قاوا وبي قلقي باشا اراميش بالمنطقه دي فنغا مو مثلا جيراني ما تركاده اراميش بي لبيدي هكا قاوا اراميش بازرغانيه وجارا قدي ذهاب صادرات واردات تشبي ام هيفينا وجارا قوتي افرخني نافش كلو بلادا كبي ملط نفسك بالصيني والله وبي يعني قلقي باشا يعني وقت بيجي خطوه قلقي باقجه باشا ليه قلبي بالمقابل مقابله ما جيراني ما وقت بيجي تشافي براتي وجيرانتي ما فكري يي ارامي شي بهاجر وقت بيجي بخي نطاق جديده في فكرنا بيجي باندوره كي صار ضغطه كي صار او صار مرض ان شاء الله نجي حدي لي بيجم بالمستقبل يي فايده بري السودانيه ويصير محبي هروها ولاتي بناوي شاهين قامش لو گوتكو اگر دری وبا او گمرک نزیده با و روش لهرم باش با انتعاشك شي بيبي خوش بيبي منطقه بس بالشرط وجمرك زيدنا كان وك فادر يدن ما قواغو وابو وجمرك دي سولو زيدا كان ما استفاده كر اب هنا كيلو ما غمجين كي راستي اما هيفيت كان جوابي وجمرك نوك وايدي فادر يدن بي از سردانا نسيبيني بكم شرنخي بكم اهل ما خدي ما هي تيل كتينا غبامه دا اهل ما الفرمانه وهناك الفرمانه مالا متكامنه زاروكي متكامنن هری داوی جیگر پارزگار حسکه و بردف که تیما سروکاتی احمد هلالی دگل ریوبر درگه سیمالکایی حمود سردان درگه نسیبینی کرن لگوری کوهاتی راگاندن و اید دسپیکا سال 2027 ده دریه نسیبین اقامش لوی ورفه کرن لسريا حمص و طرطوس قضايا ترافيك قومي ده انجام ده دو كس مرن و يك جبرين داربو لسريا حمص و طرطوس لنيزي جندي حديدة كميونك بجنم باركري و تانكرك بترولي لهفكتن ده انجام ده دو كس مرن و يك جبرين داربو تیمین پاراستنا سیویل بریندار را کرن نخوشخانه بریا چند روزانجی لسریا دیرا زوره و شامی قضای که ترافیکی پیکاتو بو باسه که سیویلان و باسه که لشکریه ارتش حکومتا و گوهز یا سوریه لهف قلبی بون ده انجام ویده 35 کس مره بون و 30 جی بریندار بون لبين ما شالوا السيارة أما الطريق اللي جاي من طرطوس إلى حمص فالطريق سالك کوچبرین عفرین پشتی او قاس ایش و گریان جه اواری خواه یک جوان کوچبران شینی بناوی عادل عبدالحنان نسان کد دمین داوید و گری ابو مالا خواه لعفرینه لی ایرو کشتی ها دیتن. شینی بناوی عادل عبدالحنان نسان کد دمین داوید جه کوچبری و گری ابو واری خواه کشتی ها دیتن. لگوری چافکانیان جنازه عادل نسان کو شوپین گلیان لسر هبون لنیزی خاچره گند فقیران اینافچه جندریسه دناوا بخچه کی زیتونان ده هاته دیتن. عادل عبدالحنان نسان تمنی خواه 67 سالیه. جگند شید که یه نافچه ماباتا عفرینا روش آوای کردستانیه. دیده ماداوی ده جه کچبریه و گریاب گند خواه لی مخابن کشتی ها دیتن. لی باشوری کردستانی 20 مه دسر لی دارخستنا هلبیجارتنا را درباس بون. لی حتی نها نه حکومت هاتی آوا کرن و نجی پارلمنتو جویایه. تکلداری مجاری مسرور برزانی را گهاند که بر پرسیاریا نه آوا کرن حکومتی دستوی آوان آلین سیاسی دیا که ده هلبیجارتنان ده بسرکتنه. جا آلی خواه سروکاتیا دوزگریا گشتیا باشوری کردستانی جی هشیاریه که تند دا آلین سیاسی.
li Başûrê Kurdistanê 20 meh di ser hilbijartinên parlamentoyê re derbas bûn. Lê heta niha ew armanca kogel ji bo yê dengê xwe daye pêk nehatiye. Di roja 20 meha diha sala 2024 de gelê Başûrê Kurdistanê bi dilekî şad û tije hêvî çûn ser sindoqên dengdanê û dengê xwe dan partiyên siyasî yên ku wek dilê xwe hildibijartin. Lêbelê 20 meh di ser hilbijartinan re derbas bûn, ne parlamento civînên xwe li dar dixe û ne jî kabîneya nû ya hikûmetê hatiye avakirin. Li ser vê mijarê, Serokê Hikûmeta Başûrê Kurdistanê Mesrûr Barzanî daxuyand ku 20 mehin hilbijartin hatine kirin, lê ne hikûmet hatiye avakirin û ne jî parlamento civînên xwe li dar dixe. Mesrûr Barzanî herwiha got ew hikûmeta kowera avakirin divê bibe hikûmeta gel û hikûmeteke seranserî be û bêyî cudahî ji bo berjewendiya gelê Kurdistanê bixebite. Barzanî herwiha anî ziman hikûmet û parlamento yên gelin û berî her kesî dêdxizmeta berjewendiya gel debin. Lê berpirsiyariya necivîna parlamentoyê û avakirina hikûmetê di stûyê wan aliyên siyasî de ye ku gel deng daye wan. Di heman demê de bal kişand ser vê yekê jî ku li Başûrê Kurdistanê ti hikûmet bêyî pedekê naye avakirin. Hevdemî vê yekê li ser derbasbûna vê dema dirêj a di ser hilbijartinan re lê herwiha ji ber ku parlamento civînên xwe nake û hikûmet ava nabe, Serokatiya Dozgeriya Giştî ya Başûrê Kurdistanê di daxuyaniyekê de hişyariyek tund da û got ji ber vê rewşa asêbûyî ya siyasî û yasayî ya ku niha Herêma Kurdistanê tê de ye ku ev demeke dirêj e bêyî parlamentoyeke çalak e ya ku nûnera rewa ya gelê Kurdistanê ye. Ji ber derengketina avakirina kabîneya dehem a hikûmeta herêmê ziyaneke mezin di her warî û astê de çê dibe. Ev yek dibe sedema peydabûna pirsgirêkên kûr û rawestana yasayî. Dozevgeriyê daxwaz li aliyan kir ku di zûtirîn dem de parlamentoyê ava bikin û ev ban kir. Em daxwazê ji hemû aliyên serkeftî yên parlamentoya Kurdistanê dikin ku bersiva vê bangewaziya me bidin. Daxwaza gel û erka xwe ya pêşîn wekî emaneteke dîrokî di vê qonaxa hestiyar de bicih bînin û hewildanên xwe gur bikin ji bo li darxistina rûniştina parlamentoyê û avakirina kabîneya dehem a hikûmeta Herêma Kurdistanê. Pedekê û yenekê ku du serkeftiyên sereke yên hilbijartinên parlamentoyê bûn heta niha li ser mekanîzmeya avakirina hikûmetê li hev nekirine. Ji ber vê yekê wan li darxistina civînên parlamentoya Kurdistanê jî daye rawestandin. Niha proseya siyasî li Başûrê Kurdistanê bi awayekî giştî rawestiya ye. Piştî du salan fraksiyona pedekê biryar da ku vegere nav civata parêzgeha Kirkûkê û beşdarî civînan bibe. Endamên fraksiyona pedekê ragihand ku piştî gelek civîn û lêkolîneke berfireh wan biryara vegera li Kirkûkê daye. Piştî du salan ji boykotkirinê fraksiyona pedekê vegeriya nav civata parêzgeha Kirkûkê û biryar da ku beşdarî civînên civata parêzgehê bibin. Fraksiyona pedekê amaje bi wê yekê kir ku vegerîn û beşdarbûna wan di civînên civatê de li ser daxwaza xelk û aliyên siyasî ye. Endama fraksiyona pedekê Şoxan Hesîb ragihand ku wan piştî lêkolîneke hûr li ser her du hîmên sereke weke serkirdayetiya pedekê biryar da ji bo beşdarbûnê di civînên civata parêzgeha Kirkûkê de. Yekam dawakarî cemawer welamdanewek bû dawayê berdewamî cemawerî xweman dilsozanman ke dawayan kirdo be pêwîstiyan zanîwe ke êma nênerayetî rastaqînî ewan bîn li encûmen. Hangawî duam ew bû berpirsiyarîtî siyasî welamdanewek bû daway fermî sercem kutle siyasekanî nêw encûmen ke arastê serkirdayetî êma kirawe بۆ داواکردن بە کۆمە بۆ گەڕانەوەمان بۆم دۆخواستیارە. دوای دیراسەکردنێکی زۆر و ئەهەمەلایەنە ئێمە توانیمانە سەرکرداتی ئێمە بڕیاری کۆتاییدا و بە بەشداری بوونەوەمان لە کۆبوونەوەکانی ئەنجومەن لێرەوە بۆ ڕایگەشتی شارەکەمان ڕای دەگەێنین. ئێمە بەردەوام دەبین لە گێڕانی ڕۆڵی چاودێری. هەروەها سەرۆکێ فراکسیۆنا پەدێکی حەسەن مەجید جی ئەشکەرە کرد کۆ ئارمانجا وان ji vegerîna nav civata parêzgehê ew e ku rola xwe di çavderiyê de bigirin û got her kesê ku bixwaze xizmeta xelkên Kerkûkê bike em ê bûyî re bin. بگەڕێنەوە ناو مەجلیسی مەحافەزە دەوری ڕقابی وردی خۆمان بگەڕین. ئێمە هاتوینەتەوە وەکو کوتلەیەکی سیاسی سەربەخۆ نەبۆ دژایەتی کەس نەبۆ پشتیوانی کەسی تر. بەڵام هەر کەسێک یەک بەرد بخاتە سەر
خزمەت بخاتە سەر دیواری خزمەتکردنی خەڵکی کەرکووک ئێمە لەگەڵ پشتی هلبژارتنین جواتên parêzgehên Iraqê di dawiya sala 2023 de mijara avakirin û hilbijartina hikûmeta xwecî ya Kerkûkê bû sedema çêbûna nakokiyan di navbera pêkhatî û aliyên siyasî de. Di meha tebaxa 2024 de beşek ji aliyan li hotelek Reşîd li bajarê Bexdayê civiyan û îdareya nû ya Kerkûkê pêk anîn. Lê fraksiyona PTK di wê civînê de beşdar nebûbû û ji wê çaxê ve boykota rûniştinên civata parêzgehê kiribû. Serokê dewletên Yekbûyên Amerîkayê Donald Trump gef li Îranê xwar ku eger bi Îranê re rêkeftineke çênebe dê te'sîsa nuklerîya Peaks Mountain û her wiha pir û hedefên din ên sivîl hedef bigire. Ji bo rewşa şerê Îranê ku di qonaxeke krîtîk de ye, wê bi Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu re hevdîtinekê pêk bîne. Serokê dewletên Yekbûyên Amerîkayê Donald Trump dîsa gef li Îranê dixwe. Donald Trump di hevpeyvînekê bi Fox News re helwesta xwe li hemberî Îranîyan anî ziman. Trump got ku helwesta wî niha derbarê Îranê de pir xurt e. Her wiha Donald Trump diyar kir got ew dixwaze ji êrîşkirina ser santralên elektrîkê û piran dûr bisekine. Serokê Amerîkayê destnîşan kir got ew êdî nikare rê bide Îranê got peymanê bin pê bike. Gefên xwe yê ji nû ve dubare kir got eger bi Îranê rêkeftineke çênebe dê te'sîsa nuklerî û her wiha pir û hedefên din ên sivîl hedef bigire. Trump di berdewamiya axaftina xwe de balkişand li ser çiyayê Kerkûkê û da zanîn got ew baş dizane çil wir diqewime wiha lê zêde kir. Ger em rêkeftinekê çê bikin divê em Kerkûkê wêran bikin. Li aliyekî din jî him şerê li Ukraynayê û hem jî pevçûnên li rojhilata navîn êgo zêde dibin di qonaxeke krîtîk de ne. Serokê Amerîkayê Trump li Washingtonê bi serokê Ukraynayê Zelenskî re civiya û piştre bi Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu hevdîtin pêk anîn. Civîn di derbarê geşedanên dawî yên li rojhilata navîn bi taybetî yên di derbarê Îranê, rewşa Xezayê û têkiliyên Amerîka û İsraîlê de hatin nirxandin. تماشاوان نوچه تیوی به وی آوایم گشتن داوی بولتنا خواه سپاس و متماشکر حتی بولتنه کدن ببینن خیر و خوشیه ده.